bivana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe ico mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwane. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye Yesu mukinga jatiwe ariba ibyiza gusa ndaje n'umutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke s'abone, wibuke kubusangiza n'abandi. Uno munsi ni Pentecote. Siku ya leo ni Pentecote. No munsi twibuka kuza kwa Mpwemu Yera. Ni siku ambayo tunakumbuka kurudi kwa Roho Mtakatifu. Pentecote yahimbazwa n'Abisirayeli kuva kera. Pentecote ilikuwa ikiabudiwa na Waisraeli hapo awali. Tuza kudinjira mu mizi kubera imyanya. Hatutaingia kwa undani sana maana muda unaenda. Ariko barahimbaza cyane cyane bibuka ingene Imana yari bahaye amabwirizwa 10. Lakini walikuwa wanapenda sana kusherehekea wakikumbuka jinsi Mungu amewapatia amri 10. Baranibuka kandi Pentecote bakawutazira nk'umunsi w'umwimbu. Walikuwa wakiabudu siku ya Pentecote kama siku ya mavuno. Dusomye Vyakozwe n'Intumwa 2:4, Vyakozwe n'Intumwa 2:4, duhereye kuri 1-8 amacha tuja kuri 2. Tuanzie 1 hadi 8, tutafika tunaanzia tuja kuri 2 kuri 4. 2 hadi 4. Ivyakozwe n'Intumwa 1:8 havuga ngo ariko muzohabwa ubushobozi Mpwemu Yera niyabazako, muzoba ivyabona byo kunshingira intahe i Yerusalemu ni Yudaya hose ni Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Amena. 2:4 naho havuga ngo bose buzuzwa Mpwemu Yera batangura kuvuga izindi ndimi uko Mpwemu abahaye kuzivuga. Ijambo dufise uno munsi, neno ambalo tunalo leo rivuga ngo reka Mpwemu akuzure. Ninasema acha Roho Mtakatifu akujawe. Hari wavyumvise? Kuna mtu ameyasikia? Reka Mpwemu akuzure. Acha Roho Mtakatifu akujae. Yesu amaze kuduga mu ijuru, Yesu alipopaa mbinguni, abigisha baraguma bamwitegereza. Wanafunzi walibaki wakimtizama. Uko bari biteze ko boronka ubushobozi muri uwo mwanya nyene. Maana walizani kwamba watapata mamlaka kwa muda huo. Bari ko botangura gutesa ubwo nyene. Walijisikia kwamba wanaweza anza kutesa muda huyo. Yesu acababwira ngo, Yesu akawaambia, muzohabwa ubushobozi. Eti mtapewa nguvu. Muzohabwa ubushobozi. Eti mtapewa nguvu. Akuririme kuri muzohabwa ubushobozi. Eti mtapewa mamlaka. Mpwemu niyabaza. Roho Mtakatifu akiwajia. Ngo muzohabwa ubushobozi. Eti mtapewa mamlaka. Mpwemu niyabazako. Roho Mtakatifu akiwajia. Bisigura ko Mpwemu atakujeko. Inatafsiri kwamba Roho Mtakatifu kama hakujii, nta bushobozi uronka, huwezi kupata mamlaka ama nguvu. Cha pili, muzoba ivyabona byo kunshingira intahe. Eti nyie ni watu wa kunishuhudia. Muzoba ivyabona byo kunshingira intahe. Mtakuwa matemo wa kunishuhudia.
Yerusalemu, Iyudaya no kugeza ku mpera z'isi, hata mwisho wa dunia. yaravuze guhera aho bari, Alisema kuanzia mahali walipo muzoba ibyabo nabyo kunshingira intahe, utakuwa matemua kunishuhudia. Gahahe, Hapa Gahahe, Charama, Ibujumbura, mu Burundi nzima, Afrika no nzima, kugeza ku mpera z'isi. mwisho wa dunia hii. Uwahawe ubushobozi, Yule alipewa mamlaka, n'uwahawe mpwemu yera, yule alipewa Roho Mtakatifu kugira ngo bamenye ili wajue nuko babaye ibyabona bya Yesu, ni kwa sababu wamekuwa watemwa wa Yesu. haleluya, Amen. uzahabwa ubushobozi mpwemu niyabaza, Utapewa mamlaka Roho Mtakatifu akiwajia, ariko kandi nabaza ko muzoba ibyabona, lakini akiwajia mtakuwa matemwe. amena, Amen. muzombera ibyabona, Mtakuwa mashahidi aho uba mahali unaishi ni karti ikurikira na karti ambayo no inakufuata kugeza ku mpera z'isi. mpaka mwisho wa dunia. Nimba utaraba icyabona cha Yesu, Kama hujakuwa shahidi wa Kristo, ugomba kuba utaruzura mpwemu. ina maana kama hujajazwa Roho Mtakatifu. Halo. Impamvu umuntu atari icyabona cha Yesu ni ikihe? Sababu mtu hakui temu wa Yesu ni kitu gani? Nuko ataretse mpwemu amuzure. Ni kwa sababu hakuacha Roho Mtakatifu amjae. Kuzura, Kujazwa n'umusesekara mpaka juu yatandukanye n'igipande cyangwa na nusurobo. yuko tofauti na kipande ama nusurobo. Uzuye mpwemu, Yule anayejazwa Roho Mtakatifu narinda kumurikwa, hachungi kuangaziwa. Umurundi yaciye umugani ngo akuzuye ni haleluya. Amen. Uzuye mpwemu ntarinda kumurikwa. Yule anajazwa Roho Mtakatifu hachungi Ingeso zawe zonyene zirashaka kuzana abantu 20 kugakiza. Tabia zako nzuri zinaweza zikakokota watu 20 ndani ya wokovu. Reka ndaguha pimo zo kwipimisha ko. Acha nikupateka kipimo cha kwenda kujipima. Umunsi uzobona nk'abantu 5. Siku utaona kama watu 5 mubana cyangwa mukorana cyangwa muzinanyi, mnaishi pamoja ama mnatumika pamoja ama mnafahamiana, batandukanye bakavuga ati jewe ndashima ingene umeze ingeso zawe vraiment. Watu wako tofauti wanakuambia mimi napenda sana tabia zako. Kubw'ibyo ubu dimanche ntuzosiga, tuzojana gusenga aho usengera. Kwa hiyo dimanche hutaniacha kanisani, tutaenda pamoja kanisani mwako. Uzotumenya ati vraiment. Ufika kuna unajua kwa mugati. Lakini ukisikia wanasomea nimusengera aho bana akabasengera nta kitu. Kama unaombea kwenye fulana naombea hakuna kitu. Kubera ntiwigeze ugaragaza kuri cyabona cha Yesu. Kwa sababu haukuonesha kwamba wewe ni ushahidi wa Yesu. Uko ushahidi wa Yesu. Mwemu akuzure. Acha Roho Mtakatifu akujae. Imvugo yawe yuzure mwemu. Msemo wako ujae Roho Mtakatifu. Inyambaro yawe igaragaremo mwemu. Mavazi yako kuonesha kwamba una Roho Mtakatifu. Imwengo yawe igaragaremo mwemu. Kicheko chako kionekane ndani ya Roho Mtakatifu. Nugwaneka mwemu akuzure. Acha Roho Mtakatifu akujae. Hayawuzuye ibiyeri. Kuna watu wamejaa mapombe mabia. Niyo mpamvu adashaka mwemu yuzura. Ndio kwa maana hataki Roho Mtakatifu kwamba tamcha. Kuna biyeri Yesu yuzure, mwemu yuzure. Wetu abia hafu Roho Mtakatifu ajaye mahali pale. Harabantu agakiza bakabonye mu idiri. Kuna watu okovu wamefanya kama diri. Avuga ati je bambonye niwe muira nagira isengero sengeramo bava banyita umupagani. Anasema mimi wakiniona nimeshinda nyumbani bila kwenda kanisani wataniita mpagani. Nuono sala kadeni ntarako yoma. Na yule ambaye taomba kadeni hata nipa. Ariko reka nze ndatora Biblia wabone ko senga. Lakini acha niwe nachukua Bible wane kama mimi naomba. Umuntu ugasanga yaravuye mu isi ariko isi ntiyamuvuyemo. Unakuta mtu ametoka duniani lakini dunia haijamtoka yeye ndani. Biratahurika. Inaeleweka. Umuntu akava mu isi ariko isi ntiyigeze imuvamo. Mtu anatoka katika ulimwengu lakini ulimwengu haumtoki yeye ndani. Ni umuntu yavuye ruguru mugabo ruguru ntiyamuvamo. Ni kama mtu ametoka huko bilimani lakini tabia za kibilimani hakingaliki nacho. Ni kweli. Au unava ruguru, unakuta mtu ametoka huko mugabo ruguru ntiyamuvamo. Lakini huko bilimani hayamtoke yeye ndani. Halo. Hari umugabo umwe yitwa Simoni. Kuna mwanaume mmoja jina lake Simoni.
yigeze kubona ba Petero, ba Yohana, ba Filipo bariko baravuga ijambo ry'Imana. Aliona wakina Petro, Yohana wa Filipo wako wanasema injili. Ariko uwo Simoni, Lakini huyu Simoni, mwita Simoni Munyamareba. Biblia inasema kwamba ni Simoni mchawi. Yitwa Simoni Munyamareba. Alikuwa ni Simoni mchawi. Iyo Simoni Munyamareba, Huyo Simoni mchawi yarumije abantu n'utunyamareba twiwe n'amareba yiwe. alikuwa akitendea watu na tuchawi twake, Kugeza abantu bamushaka umutima bibaza ngo niwe Mana. mpaka watu wakamweka kwa matumaini kwamba yeye ni Mungu. Umunsi umwe wa Filipo baravuga ijambo ry'Imana. Siku moja wa Filipo wakasema neno la Mungu. Filipo avuze ijambo ry'Imana, abantu barakizwa, abagore n'abagabo. Filipo aliposema neno la Mungu, wanawake na wababa wakaokoka. Simoni arakizwa. Na Simoni akaokoka mchawi. Aheba ubuchawi bwiwe cyangwa amareba yiwe. Akaacha uchawi wake wote. Arabatizwa mu mazi menshi mu izina rya Yesu. Akabatizwa kwenye maji mengi katika jina la Yesu. Ariko aragenda. Lakini alipokuwa anatembea, undi munsi abona Petero. siku ingine akamwona Petro. Petero asengera abantu bakuzuzwa mwemu. Petro alikuwa akiombea watu wanajawa mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kugira ngo uzure mwemu, kusema ujawe Roho Mtakatifu biza kenshi mu nzira zibiri. Inakuja mara nyingi katika aina mbili. Gusengerwa kuzura mwemu, kuombewa kujaa Roho Mtakatifu. Ni nzira zitatu. Gusengerwa kuzura mwemu yera, kuombewa unajazwa Roho Mtakatifu, cyane kumva ijambo ry'Imana ukuzura mwemu yera, ama unasikia neno la Mungu unajaa Roho Mtakatifu, cyane mwemu yera akakuzako giturumbu kutabiziga, ama Roho Mtakatifu anakukujia tu ghafla bila kufahamu. Hizo nzira zitatu zonyene zishobora kuguha kuzura mwemu. Hizo ndio njia tatu zinaweza kusababisha ujawe Roho Mtakatifu. Hari igihe tuba tuvuga ijambo ry'Imana ukumva mwemu aruzuye muri wewe. Kuna wakati tunakuwa tunasema neno la Mungu unasikia Roho Mtakatifu anakujaa. Hari igihe usengerwa kuzura mwemu yera kaza. Kuna wakati unaombewa Roho Mtakatifu anakuja. Hari n'ikindi gihe kumbe tuba turaririmba cyangwa ahantu mwemu yera akakuzura. Kuna wakati tunakuwa tunaimba ama huko fasi nyingine Roho Mtakatifu anakujia. Kandi cyo kimwe mu bimenyetso byo kubatizwa muri mwemu yera. Tena hiyo ni dalili ya kubatizwa katika Roho Mtakatifu. Kumbuka Yohana yabwiye abantu ati uyowe avuga Yesu. Kumbuka Yohana aliambia watu ilikuwa ni Yesu. Avuga ati uwowe azabatiza muri mu muriro no muri mwemu yera. Akasema yeye anayekuja atabatiza kwa Roho Mtakatifu pia na kwa moto. Abo twigisha ijambo ry'Imana ishure rya Bibiliya barabizi ko tumaze kwiga umubatizo wo mu muriro n'umubatizo wo mu mazi menshi n'umubatizo wa mwemu yera. Wale ambao tunajifundisha Biblia tushajifundisha ubatizo wa Roho Mtakatifu katika maji ama kwa moto. Tumaze no kuiga umubatizo mu butatu n'umubatizo wo mu izina rya Yesu gusa. Tushajifundisha ubatizo wa utatu utakatifu na ubatizo wa Yesu. Simoni sasa arabona ingene Petero ko asengera abantu bakuzura mwemu yera. Akaona Petro gisa anaombea watu wanajaa Roho Mtakatifu. Watabona ko ari idiri. Yeye akaona kama ni dili. Acabwira Petero ati ndaguha amahera umugo ubushobozi. Simoni mchaka sema akamwambia Petro nikupatie pesa unipatie mamlaka hayo. Kugira ngo uzorandamika kwibiganza nawe yuzura mwemu. Ili yule maana nitatia kwa mkono wangu naye ajaye Roho Mtakatifu. Asante sana. Amen. Reka gakiza kamadiri. Acha wokovu wa madini. Ukizwe by'ukuri. Uokoke kwa kweli. Reka mwema kuzure hose. Acha Roho Mtakatifu akujae pote. Reka mu mugo yawe uzure mwemu yera. Hata katika msemo wako ujae Roho Mtakatifu. Reka ingabo yawe igaragaze ko uzuye mwemu yera. Mtazamo wako uwakilishe kwamba unajaa Roho Mtakatifu. Reka yawe uzuye mwemu yera. Mavazi yako yajae Roho Mtakatifu. Reka ingendo yawe ibe y'umuntu yuzuye mwemu yera. Acha mwenendo wako ionekane kama mtu amejaa Roho Mtakatifu. Reka amasengesho yawe yuzuye mwemu yera. Acha maombi yako yajae Roho Mtakatifu. Yesu abwira wa Msamaria kwiriba. Yesu akamwambia mwanamke Msamaria, igihe kiraje. Eti muda umekuja. Kandi ngo niki? Tena ni huyu. Abasenga. Ambapo wanaomba data. Wanaomba Baba. Mwemu no mukuri. Katika kiroho na kweli. Amasengesho yawe yarumye. Maombi yako yamekauka kama mti. Umengani kaukau. Utafikiri zile kaukau tunaona kwenye amasengesho yawe yarakautse kabisa. Maombi yako yamekauka. Senga uriko yarondeza. Unaomba huku unatafutisha. Mwemu yaragiye. Kwa sababu Roho Mtakatifu kaondoka. Kuno munsi wa Pentekoste mwemu asubira kuzura. Acha kwa siku ya Pentekoste Roho Mtakatifu akujawe mara nyingine. Nikaribigera uzura mwemu kuno munsi munsi wa intango kuzura mwemu yera. Kama hujawahi kujaa Roho Mtakatifu, acha leo iwe mwanzo wa kujaa Roho Mtakatifu. Kuri
buzuza mpwemu yera. Tumesoma meli 4 panasema wote wamejaa Roho Mtakatifu. Batangura kuvuga mu ndimi nshya. Eti wakaanza kunena kwa lugha mpya. Reka mwema kuzure. Acha Roho Mtakatifu akujae. Kuvuga mu ndimi nshya. Waanza kusema katika lugha mpya. Reka mwema kuzure. Acha Roho Mtakatifu akujae. Hari bataravyemera ko na watu hawajakubali. Reka mwema kuzure. Acha Roho Mtakatifu akujae. Waanza kunena kwa lugha mpya. Reka mwema kuzure. Acha Roho Mtakatifu akujae. Imemu yuguruke. Macho yako ya kiroho yafunguke. Acha Roho Mtakatifu akujae. Masikio yako ya roho yafunguke. Acha Roho Mtakatifu atende muujiza katika maisha yako. Ubuzima bwo mu kwezi kuzoza. Acha Roho Mtakatifu akuhakikishie maisha yako. Yakubwiye ko mu kwezi kuzoza bizoba bimeze gute. Acha Roho Mtakatifu akwambie gisi hapo mwezi unakuja vitendeka. Imana yatugiriye neza ukwezi kwa gatanu kurangije. Mungu ametutendea mema mwezi wa 5 tunaumaliza. Nubwo uno munsi bitabuza ko ababaza gupfa. Japokuwa leo haitasababisha watu wasionekane wakufa. Maana nibazobura abo bahamba. Maana watakosa kuzika. Ariko bazopfa nturimo. Lakini wale watakao kufa wao kwa katika miongoni mwao. Watagupfa nturimo. Wale watakufa wao kwa miongoni mwao. Gatandatu mwe mwakuzure. Acha mwezi wa 6 Roho Mtakatifu akujae. Ifise mu kwezi kwa gatandatu zikire mu magonjwa unao mwezi wa 6 yakupone. Ibibazo ufise mu kwezi kwa gatandatu bihere. Mwezi wa 6 matatizo unayoyaishi. Kwa gatandatu tukwatureko. Mwezi wa 6 tukiri yako neno. Kwa ukwezi kwa kugirirwa neza. Nakwambia ni mwezi wa kutendewa vizuri. Mwezi wa kuibukwa n'Imana. Tena ni mwezi wa kukumbukwa na Mungu. Mwezi wa kutabarwa n'Imana. Tena ni mwezi wa kutendewa vizuri na Mungu. Kugenderwa n'Imana. Ni mwezi wa kutembelewa na Bwana. Gatandatu nuzo kwigera wibwa. Ni mwezi wa 6 utaibiwa. Gatandatu nuzo kwigera ushigwa hasi mugasuzugura. Mwezi wa 6 hutakwenda chini. Kwa gatandatu zibukwa nawe. Mwezi wa 6 na utakumbukwa na Bwana. Nawe ni mu kwa gatandatu. Dosia yako ni mwezi wa 6. Ndwara ziragiye guhera ni mu kwa gatandatu. Zile magonjwa zinakwenda kuisha mwezi wa 6. Kuza ni ukwezi kwawe. Mwezi huyu ni mwezi wako. Umaze kubitahura ku kwezi ni kwawe. Kuna mtandesha mwezi ni wako. Ku kwezi ni kwawe. Mwezi huyu ni wako. Abandi bariko bitahura ku kwezi ni kwawe. Kuna watu wameshelewa mwezi huyu ni wako. Satani agufise ko nizoba mu Shamba shetani anazo zako zitatimika. Igomba ko bikuba ko mu kwezi kwa gatatu. Kila Mungu anataka kukutendea mwezi wa 6 kiwepo. Banyaho wasengeye bigiye kuba. Maana kwenda kuuliza mahali uliyobaya. Noneho bigiye gutangaza benshi. Sasa anakwenda kushangaza wewe. Kuguhishurira ibyo utaruzi. Anakwenda kufuria mambo kujua. Gatandatu uzomenya aho ya mahera yawe yagiye. Mwezi wa 6 utajua pesa zako zilienda wapi. Kwa gatandatu ya madeni yagiye kurihwa. Mwezi wa 6 madeni yanakwenda kulipwa. Kwa gatandatu bigiye gucanganya abantu. Mwezi wa 6 anakwenda kuchanganya watu. Bagiye gukorana nawe. Maana Roho Mtakatifu anakwenda kutumika pamoja nawe. Gukorana n'Imana. Ni mwezi wa kutumika pamoja na Mungu. Gukora ibitangaza. Hapo anakwenda kutangaza abantu benshi bagiye gutangazwa n'ibyo ugiye kuba. Watu wanakwenda kushangazwa na mambo ya kuishanga. Mazina. Watakuita ngine mazina mabi. Watakuita majina mabaya. Ingeni Imana izo yaguhezagiye. Kitokea kisi Mungu atakwenda kubariki. Wagiye kuwapfumu. Watakwambia umeenda kwa wapiga Mungu. Usigara Freemason. Watakwambia kwa Freemason. Nacho bitwaye. Kina ilishi hayo. Yesu azoba yabikoze. Kazima Yesu atakuwa ametenda. Azoba yabikoze. Yesu atakuwa ametenda. Kazima Yesu azoba yabikoze. Yesu atakuwa ametenda. Kandi ukuri kuracakira niko biriko birikora. Tena tunakamata hari ijambo rinakoreka. Kuna neno liko linafanyika. Muri uno mwaka. Kuna neno linatendeka muda huu. Kiriko kirihuta cyane. Kunswali lako liko haraka. Kabaye. Ndabona igitangaza cy'umuntu kiriko kirihuta. Kuna muujiza Mungu anatendeka. Tunakimbia. Wanachiruka gosa nka treni. Naona kinakimbia kama treni. Kiriko kiraza chihuta. Kiriko kinakuja haraka. Niburi ubwoba. Usiwe na hofu. Usiwe na woga. Ntabwo bizoguhitana. Shida zitakupitua. Nibijya ntabwo bizoguhitana. Kile vitakupitua. Uteye ubwoba. Unakutia woga. Ntabwo bizoguhitana. Kile vitakupitua. Muri ico nyene. Lakini kwa hayo. Imana iriko irategura. Kuna ushindi Mungu iko anaandaa kwa maisha yako. Bazotangura kugwikundwa kaza batabishaka. Tena wengi watakuja kukujipendekeza eko. Batabishaka. Bila kutaka. Bagiye kukwikundwa kaza batabishaka. Wanakwenda kujipendekeza kwako bila majambo bakubwiye. Haijalishi maneno walikwambia. Haijalishi maujio walitumia. Baguteranije. Haijalishi walikuambia. Mwezi kwa gatandatu. Lakini mwezi huyu wa 6
hawataki, wakaza batabishaka, bagiye kukuvuga neza batabishaka, wanakwenda kusema vizuri bila wataka, amazina yandi batabishaka, wanakwenda kusema majina bila wataka, bakora wataki. igitangaza, Maana Yesu anataka kandi tena bose muujiza. bazobibona, Tena wengi watayaona. ejo ni kera, Tena kesho kuba bigiye gukoreka, vinakwenda kandi nawe kutendeka. uzobibona, Tena utayaona. ababanyi bazobibona, Na wengine watayaona. n'inshuti zawe Na zizobibona. ndugu zako watayaona. Ikimenyetso ca mbere, Dalili ya kwanza. uzohura n'umuntu Utakuta na mtu. azobikubwira, Atayakwambia. utangaza aho yabikuye. Tena ushangae Icyo ni mahali kimwe mu yakutoa. bitangaza bigaragaza ko aragiye gukora ikintu gidasanzwe mu buzima bwawe. Inaonyesha kwamba Mungu anakwenda kutenda kitu cha maajabu katika maisha yako. Icya kabiri, Cha pili, abakwimbiye ikinogo bose bagiye kukigwa mubona. waliokuchimbia shimo wote wanakwenda kukiangukia. Amen. Ibyo bari bateguye ko bigiye kuba mu buzima bwawe bigiye kuba ku buzima bwabo. Yale wameandaa kwamba tafanyika maisha yako yanakwenda kufanyika katika maisha yao. Kandi icyo ni kimwe mu bimenyetso cyo kukumenyesha uwari yateguye ibintu bibi. Tena hiyo ni dalili ya kwanza kuonyesha Icyo ni yule ikintu cya kabiri kigiye kuba ku buzima bwawe. ni kitu cha pili kinakwenda kuwa katika maisha Icya gatatu, yako. Cha tatu, ntabwo baguhanuza mu buzima, ntabwo baguhanuza, hakukuwa ariko unaomba ubu ushauri, bagiye kuguhanuza. lakini wanakwenda kukuomba ushauri na utashangaa. Ibintu bitatu bigiye kukubako mu buzima Ni bwawe. vitu vitatu vinakwenda kuwa katika maisha Ibindi yako. nabyo bigiye guherekeza, Vingine navyo hari vitashinikiza ibintu tu. bigiye guherekeza, Kuna vitu vinaenda hari ibintu bigiye kushinikiza. guherekeza. Kuna vitu vitaenda Vuganye kushinikiza. n'umuntu Nazungumza na mtu. yavuye muhira avuga ati Imana ndagomba kumvugako. Alitoka nyumbani anasema Mungu nataka uninene. Hajya ahantu ngomba Imana kumvugako. Eti Mungu nataka mahali pale Imana uniseme. yumvise amasengesho yawe, Eti Mungu amesikia ombi. ngo yumvise amasengesho yawe, Yes, Mungu amesikia kandi ombi yabonye yako. n'amarira yawe. Tena Baba Yes. Ikintu agiye kukugaragariza Kuna kitu nakwenda kandi bizotangaza kukuonesha. benshi. Tena kitashangaza Iki ni wewe. icyawe, Wakati ni huyu wako. iki ni igihe cyawe. Hii ni wakati wako. Ufise ikibazo, Una shida, ufise ikibazo, una tatizo. uvuga ngo Mana ngo hari ibyo wavuze ko byinshi ngo kandi ntibirashika. Unasema Mungu kuna mengi ulilisema kwangu lakini hayajatimia. Avuze ngo niwihangane, Mungu anasema vumilia. ugishize ngo sico gisigaye. Wakati uliopita, wakati unaobaki. Igisigaye nico gitonya cyane. Wakati unaobaki ndio mchache sana. Ariko ndiko ndakubona wishuwe mugabo ugacuta Imana. Lakini unajibiwa unamtupa Mungu. Usimtupa Mungu. Kuko hari ibyo agiye gukora mu buzima bwawe. Maana kuna mengi Mungu anakwenda kutendea katika maisha yako. Nakwishura akikujibia Mungu izo ari intango, itakuwa ni mwanzo. Inyuma nivyo vyinshi kuruta ibizo eti yaliyo nyuma ndio mengi kuliko. Ntushoke usubira inyuma, wewe usirudi nyuma. Kuja guteguriye ni vyinshi cyane. Maana yale Mungu anakuandalia ni mengi. Ndabona wari ufise ahantu umenga ni inzira urwanira kugira ngo winjire bikanka. Naona ulikuwa nafasi kama njia unapigania kusema uingie vinakataa. Ariko ngo arakugurura umuryango. Lakini Mungu anakufungulia mlango. Ngo bigiye gukunda. Eti anakwenda. Reka mwe bakuzure. Acha Roho Mtakatifu akuje. Agiye gukora ibikorwa byinshi mu buzima bwawe. Anakwenda kufanya mambo mengi katika maisha yako. Isengesho ryo kuvuga ati Yesu nuze. Anza kuomba umwambie Yesu njoo. Yesu njoo. Yesu njoo badilisha maisha yako. Yesu nyuzuza mwemo wawe. Anza mwambie Yesu nijaze mtakatifu. Hiyo ndio. Ingia katika ombi. Yesu kenshi gashoboka. Ita Yesu mara nyingi. Ndagomba kunkorera igitangaza. Yesu nahitaji unitendee muujiza. Ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira ni mugwanya. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe,
woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. afitiye byinshi mu kiganza cyiwe, areba ibyinshi gusa indege z'umutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza kuri telefone yawe? ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke sabone, Wibuke kubusangiza n'abandi.